Gle, ništa da radi. Ima ovaj klub, Aikido je tradicionalna japanska borilačka veština nastala u 20. veku kao skup mnogih znanja i tehnika iz domena borenja i samoodbrane. Tehnike Aikidoa datiraju još iz doba samuraja, ali se i neprestano usavršavaju idući u korak sa vremenom. Danas se Aikidoom podjednako bave i amateri i profesionalci kao i razne bezbednosne strukture, vojska i policija. Školu Aikidoa Kenshi osnovao je 2011. godine sensei Mladen Borazerović, nosilac crnog pojasa drugi dan u tradicionalnom i realnom Aikidu. Škola Kenshi je član Aikido Kobayashi organizacije iz Japana kao i član svetske Aikido
se nalazi u bloku 38 od 20 do 22 časa. Samo jednu tehniku prigonio. Čalak. Samo jednu tehniku.
održavaju nedeljkom, sredom i petkom od 21 do 22 časa. Lepo da. Vatri ga nogu, vatri ga nogu. Lepo sljedeći. Vati ga za nogu, vati ga za nogu, vati ga za nogu. Poluga, 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 poluga. Go! O, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Gdje se do? Samo kreći, samo kreći. Zahvaljujemo se školi Aikido